Keseng samla pulih ke Garo Students Union ke Shnat Dalu. Kalau ada ke Jing Thoh Subdivisional Officer Dalu, Subdivision jang ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited haga kat kendai trik unai wing arhajar arpusan. Ya ke Jing Thoh lasai dap Assistant General Secretary Sengrik Marak ban kentu ban pynioh ya ke boarding electric sya ke shnong Bandapara Songgital ke badan arpusan teli kiyeng ya mentah. Ka GSU kalau ang bakani ke shnong Bandapara Songgital ke tebek jeng syai haki por menmiet da ki syarak bat ki solar light. Hendrai haka por liur bat habaduna ke singi ki solar light kimla ban aya ke boarding bat dikena bat kene ka tak jur shibon ya ki kena skol jong kene ke shnong ke bahab ha South Garo Hill District. Suatu ya di waro karen ni bidung becek bicara mah belum problem mah aro bisa ni Korea ni sekian yo belum problem ngaro Thoh do ne gise put smart de rama jalang na gata sia wala rengna gata ba unsya ni karen runga sia kol sia sima sambana san adang na para jakhala derang dongja une gise poija manerang khandit chakat po bon gen ni ba kana takpi mana singade susanja nam sadirang dongjenga une gamat chombo warang kuba yang filibas ngaba maba dong taicha une gamat isong kuba ongen monjoma masis kaja bagaimana karen ni bidung apa karen ongen na postal bagian ni iko ba isap manjok Bandapara Songmani ko ra bagian sem nimba isapi bata ba sotok sendima bata isapa isong aro babura beli ko ra bagian sem ode kola cibong prosangan ngaigen ni bagana ude kusak ko ra abang ude nambat ken ni mona adi ang ni biak puya kong transformer songna ba misok kami amjok yanu namgen isong salbe ba khamjok salbe kangani kusak ko ba jamadi khobo sobol padong jajok Bonda ken zrup taki bonai jok. Pada besar orang jok. Terus ni cedek cibo cidok orang jok.